Nara malaka nyam ka nas dial content barwani lingwasa me ka Nor Online TV channel. Biya kamal enda manduni shan kwasnyak gori janwa barwati me beja nywaga yakel. Raja ben nywaga yakel raj mishala da mandan na gwi kono me ke video charwai ke kwikwen. Ano en rei lerkana me kem biya linga ka jawde. Shalad lungun wo cha kwen wari me dan ludelot ke je cha japel. Anta mishinawo ko tilyak tetin ka kwen medan la lot ke jelong lo chiran chiro da tenya rar duno la jale le met ba kon ngaje family ba ngaje ne tungwan tin la jisheng yob kana ko betany rar ba chu ngaje no chi kwen mo cha kwen ano take roin ngwan ya latinen gwasame to gorno biya linkaje. Okay, ani shan jam linkel yo mete ka gwadn me gorno bariyatin ba leng na jawde roide e shum. So lenga je ka dob dana de kon linga jan wanatin mandong ba ka lai da ra mu ton do ke da lok o ala yene dial tin tila nori kitin goro bidor bi dab yenga riere me ala me nori Kiri go kuen ro mdi wala kuen ro motot wala to ngudi riek ala duor ke liu mi chien ngo public tiga na iti ngwane cha yino la mi ja le wi du no mo jin cha yino ko ne ti chop ke thousand of thousand tini kra mi nyirji kumledi o dire mi kone gore ga ko Queen lo ye ga ta wal whether Queen mo dong whether Queen riju whether Queen mitede Queen let gore ga go bi ka culture ya yen je chawdu ya ka family dun family chawdu kana family chiem anyok ala yene ne tintarar kieman tintarar Queen yerayen ci yerne ta ka Afrika kontame ala yen kun yen kelyap no mo bianga o bi oru nyoti nyimo to dien ite o e changa Queen no mo je ne yirngo atam ci yen de ben wiye go media ite o e chane le je Queen ta to e media ki cha to public Queen la to wona dangraw bi ga jien do ko family ni ken amani mi bo ko public atam yir Queen du na ta ke jiram no wode yi Queen ci ga nu wor ta kare chwara ga nu wor ko ala poni yen partner da ngra wutun ciro nok yene da ngra wutu ciro nok chwara ko a ci kon ban yen ko public biya ko wucin ko ana wucin biya ko ban public de wul kan ci Queen ci jegede ka de wul kan ta yi ko zude anyok ala yen na ter tay de no ko ne ti chop ko kor tay de no ko ne chop kor de te ne ko ram nyirji ko mellede ana gare pale wiye ko media min la na to ala Queen ko ala secret Queen wal boy secret ala ba wa public a ci ma ni check kan ci ma ni wuda shiga ta agreement atama dai yin kula wiye ko media didi ka ko ran toro am ni yiyo ko ala o jin Queen ni yiyo ko ram Queen bo tele responsibility jin ta responsibility kan yi ne ga culture o en check te pin wuda apart from what we gan muto do ke gan mudi ce la issue no mo ana na loro ko da Queen nyong mana Afrika da tara mu Queen rije ka kai ni bang tara mu Queen rije la wi Queen guru cha ye de peno Queen ye ka cha ye de peno Queen yin lakin Queen awo is specific la ka ta culture me ngayen ko yin ga yin didit
chwar kun media bi are chem media te tel culture to ro kan yal ke bias ka bor eni yen gor ye gwa ko mi goro bi dab ko ran mi ngo point la jin ngat la dab bi chai de pino dab di dab e ber mi ci nokuna shet ka mishikona linga kada mandan shuma nasan go ala queen a private queen dun kam ne dangro yo mishikula to kam ne dangro shikro den nok ne kan dangro changech sometime they nyal there would you gonna work shienda na de wudara wucheng dara wala no cha nyadun cha janok ke de nyal ba dara jalar dorien de jogono chewut cha janok ko wuda me cha gorno be benchen na mo kel mi si adun no ko pin den bi achu ladeno dundo mu dong tele dor mu dong tekeji ka chlo du she te ko to bi nyama bi kwen dong de yan lingen nyamo deri ruet kie deri kwal kan dangro la latke ko kono kon ga kon dangro kwen nyam kwen changdar kwen rawde kwen waro bi kwal ke bi kap ko bom ke bi ruet la ruet te gatten gwadamo nyam cha mala luka mi nyam cha ruet no nyami kwal kenije mi kwal kenije nyami mo kan telere de tele jagat so ba kwal ke ba kap ko bom da mana wuta da mani yes da mani ngon da man wutka biken nyal bukan kap ko bom ba jenong dol no to to la kan tin ngam kwena to ne kan kwena ti kwa kanok bad la kalat ke pincha ka wialat kan ya la shanga nya la wang da wian nan ke la gwada dan china kulu won yam lok mi na yam lok yob na nyur na mi na nok dan ka changa de no ne dangro de ti tele ke shwa tele mede ka dak no tele shemane ken tele ka tari ki me ke tari but mai no but de lwan ko de ka mal kap chongba la kalat ke ka kwena ti to kula pai benen tama shirgan pai da manda na lare dio jaje te ka da ka kwente wal laran kona wuchang ba kon biar kon gor jo duele ma da changech yo mi shadun nok den benakulo wuchang na mo kwene wal kwenta ma ka chire de chete ke lyakalo manyam kwenas ko ba ngajeno sha kwen ke chek ka te ke kwak boroda dil nyot no shek mo gwa dio jala kona ngajeno la wa shieng mo real shek ka bi shek ngwad mo ba shieng be alaka bat kwak be ka kanga beken ka wut kenyam but ba shek da bajari aleka ko kwak be kaje duno kajen tam ka cha togo no binyal boroda luang bat chika gwar nyet muglat kontok gwar nyet kan gada nyam nyal ma kana kwen ngode charo da luang tele ja kwak but dong me shek mo dong jikule jen ka shawde yes ki dong charo luang cha gwar chen me nyam cha gwar of course ngai kono no gwar take a consequence one take a disadvantage ka take advantage me kwen ka shek me cha gwar la be je long sometime ngai kono many western world bo chi shek mo cha techen cha de cheng ma dong a chang cha ja kwen body bane cha techen ala ngwange biko dak pin kan jin gude mo ko charo guje no cha teka kwak ya teka yo so cha jalunga control aram shit kan mo no kame sheng mo gwa me dong cha pi de gwa she man why not but sheng kel ka shode tele problem a chang teka chang ja tok ba ka gwar mi din mi tede ba lusana and da which ka culture no re bejelot but right now ka tam dana me shi culturean cha ja wono no ba ja bata jen kula teka rwanya dialati ku de dir mo social media dumala dong la chwate na loina santama ka mandanan cha gwar ko online dara gwalong te ke misha gor re right code gwa se mem goro de yana ngach ko amogwa wane ne re right code ka bible dana cha gor no la kwena wa de jalota long ka jende jakami which kam ne dangro cha de bichu jakami yal na mo mediten cha gor ke bru choka wel jok bas ngwan so dere goro no dere kwen mo gorija cha gor no ne marriage should be honored by all and the marriage bed keep pure for God will judge the adulterer and all the sexually immoral mlatka gwad me gorga jen wo jin mi chaje kwen chibile jen karama mo ki borar ko ken ko la na wiadak men bejelong teme men ku kon nen kwet
kwen na ga social media lat ke kwen jor o la ja gwe ke en go temen wala bloy de kele be kam gut ke bloy de kele be kam check but tomorrow be check benen be ban pin ke bud benen be ban pin no mone jaga loy ne to ngwan ko be tedi be jap no